A sada da vidimo šta je njihov prijatelj Jeffrey Epstein radio i u šta je on verovao. Možda i sam Epstein nije verovao u ovo, ali ajde prosudite sami posle sljedećih informacija. Izašli su navodi da je Epstein možda verovao u prizivanje entiteta, koristeći metode Alistera Crowleya. Crowley je najpoznatiji kultista svih vremena, a za mnoge i satanista. Iako umro 1947. godine, on je ostao abnormalno popularan u pop kulturi i kod mnogih javnih ili ti poznatih ličnosti. On je i osnivač filozofije Telema. Sebe nazivao kao zver 666, što mu je donelo ogromnu kontroverzu i reputaciju jednog od najpoznatijih okultista ikada. Beatlesi su ga stavili na omot albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jimmy Page iz Led Zeppelina bio je toliko fasciniran Crowleyem da je kupio njegovu kuću u Škotskoj. Ozzy Osbourne snimio je čuvenu pesmu Mr. Crowley, a David Bowie je više puta pominjao Crowleya u svojim pesmama. Sasigno pitate kakve veze Jeffrey Epstein ima sa Alisterom Crowleyem. Pa, ukoliko su mnoge poznate ličnosti bile fascinirane sa Crowleyem, zašto to ne bi bio i čovjek sa skoro vrha same piramide?